Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo. Turashima Imana yabigoze kuno munsi bahari muteguro neza ko bahari Imana niyo yabigoze. Turashimiye abungere biyubiye kuno hano Imana iboye umugisha kandi turashima n'ingene mwatwakiriye neza. Hanyuma shingiro ry'Imana dukorera n'icyo twari kumwe n'ababwiye ko nzobari hano bandikanye indamukanye muzagire mu izina rya Yesu. Ntabwo mukaze muri iryo shingiro ry'Imana nimuraza mugorera abahanzi gorera turaha hepfo hafi ya Kongo mugatumba dukorera none ndatugiye gushishikarisha Imana. Nanezerewe n'indirimbo z'abaririmbyi harabavuze ko Yesu ari umwami. Mbega mwizera ko Yesu ari umwami? Haleluya! Kandi kumvise tuvuga kuza kwa Yesu Kristo ntawo ndadodora uko zagiye ziravuga zose murabyumvise. None tugomba gusoma ijambo ry'Imana. Turasoma Mutete Pawulo yandikiye Abaroma igice 13 umurongo wa 11 kugeza kuri 14, igice 8 umurongo wa 18 kugeza 15. Turaza gusoma Abatesalonike kuko kwegeranya ibice n'imirongo gusoma. Turaza gusoma Abatesalonike cyane Abatesalonike kandi umurongo wa 13. Abaroma igice 13 umurongo wa 14. Unasema jambo kugaruka kwa Yesu kurejereje. Nuko nawe kugeza mutyo ko muzi yuko iminsi y'igihe gishitse cyo kwikangura. None agakiza kacu karatwegereye kurusha twizeye. Icyo birakuze kugira guce. Nuko twiyamura ibikono n'umuzimagiza twambara ibivanisho by'umuco. Tugenda n'ingeso nziza n'abagenda ku murango, tutaganahirwa, tutaboregwa, tudasambana, tudakora isoni nke, tudatongana, tutagira ishari, ariko mwambare Umwami Yesu Kristo. Kandi mubabarize umubiri ngo mukore ibyo bifuza Imana ifashe. Dusome 18:18 ariko Waroma 18 umurongo wa 18. Ibyiza tuzoyishurirwa ni hafi. Niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzoyishurirwa. Ibyaremwe byite tubishurwa kw'abana b'Imana biguhahamiye cyane. Kuko ibyaremwe byaremwe kurwanwa n'ibitagira ikimazi kandi sibyo byazigomeye, ariko byagizwe n'iyadetse ko biganjwa bityo kugira ngo byizigire yuko nabyo bizocungurwa ngo ntibibe mu buja bwo kubura. Izohabwa kwigereza gufatana n'ubwiza bw'abana b'Imana. Ko tuzi ibyaremwe byose binira hamwe bikababarizwa hamwe nk'umugore afashwe n'ibise kugeza n'ubu. Kandi si icyo gusa, ariko natwe bafise izeze bwa mbere byambere, natwe turira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana kuko gucungurwa kw'imibiri yacu, kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Ariko icyayi
cyitezwe iyo kibonetse ntikiba kiciterwa. Icyo umuntu abonye yoba kicitega ate? Imana ifashe. Tugire ko nawe mu gice cya mbere cya Tesalonike kane murongo wa 13 Arabaho bakuye bazovuka tunasema cyane cyo Tesalonike kane murongo wa 13 Ndagomara konye ariko bene data tugomba ko muyoboke by'abasinziriye ikiro ry'urupfu ngo nimubabare n'abana badafisiziyo ariko twizera ko Yesu yapfuye akazuka kuba ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe vuga muti amen. Amen. Ijambo tugiye kuvugana ni ijambo rivuga kugaruka kwa Yesu Kristo. Amen. Ijambo rivuga kugaruka kwa Yesu Kristo ni Imana yashize ku mutima wanje. Umusore babazi ngomba mikrofone samfira ari jewe abantu duhabwa kumwe ababyashobora bari gufashisha mikrofone samfira. Hanyuma tubashishikara n'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umwanditsi ni Paulo niwe yanditse igicete mu mwaka wa 1956 ariko ishengero ry'Abaroma ntabwo ari Paulo yatanguje, yatangujwe n'Abakristo. Haravugwa witwa Apia n'umugore we Priscilla. Turabona hano iki gihe Paulo yagerageza mu bindi bihugu akwiragiza ubutumwa bwiza. Hanyuma Paulo ateye mu bihugu Abaroma bakiriye agakiza. Nagomba kuvuga Roma n'umurwa mukuru w'ubwami bw'Abaroma, Empire Rome. Ni kimwe mu bisagara byiza byo muri isi. Ni igisagara cyubatswe mu mwaka wa 753 Yesu ataravuka. Ni ukuvuga mu mwaka wa 14 imbere Yesu cyabamo abantu bangana miliyoni 4,100,000. Nagomba tuvugane dushishikare ibintu byabereye ahantu Roma. Tubona hano hari abami batwaye kuri ingoma y'Abaroma. Murabona igihe Yesu yavuka hari umwami yitwa Kaisari Augusto. Yesu yavutse asanga mu Baroma inganji yabo imaze imyaka 63 ihari. Yesu yavutse ku ngoma y'Abaroma. Umwami w'abami yaganje icyo gihe ni Kaisari Augusto. Mu byo tubona uyu tubona iki gihe Yesu yakoze kuri ingoma y'Abaroma. Turabona kandi uyu Kaisari Augusto niwe yashyizeho
gusambura n'abanyene yaratwaye ahantu i Roma. Turabona kandi igihe Titusi yasambura ahantu i Roma bambere yateranye Yerusalemu, turabona abakristo barashoboye kurokoka ibivyago bw'abayuda baragize ingorane barishwa muri intambara, ariko turabona abakristo ko bimutuhanuzi byasigaye yaravuze ko Yerusalemu izorona amahano barashoboye guhungira mu nkengera za Yorodani mu karere kitwa Pela, baca babayo babasha kurokoka. Turabona kandi uwitwa Domisiyani ariwe yateye Yohana mwibohe bariya mu kiziga ca Patmos mu bahari ya Mediterane. Turabona iyo nawe yaratwaye imyaka 15. Ari umwami Nero mu gihe ca Nero y'abakristo benshi bahamwe kandi n'abagatulika babona. Turabona ko na Petero y'abantu baturitse, tukabona n'uyu Pawulo yaciwe umutwe i Roma, kandi turabona ihano ryabaye rya kabiri kuva mu kigera ca mbere kugeza mu kigera ca kane. Ihano ryari ribi cane, abantu barahawe muri iki gihe. Ishengero rirahanwa n'abami b'Abaroma, ukuvuga ico gihe ishengero ryagiye mu bibazo, ryahuye n'intambara zikomeye. Tubona kandi ikindi cabaye, harabaye iterambere ry'imitegekere y'ishengero, haraba ishengero ryarongeye rirahura n'intambara tw'utudumbidumbi tw'abasohoke n'inyigisho zizimiza. Ishengero rihamwe n'abami b'abantu, ni ukuvuga iri shengero ryaragize ibibazo cane. Ishengero ry'i Roma, ishengero ryabonye amahano. Ico gihe bategeka abakristo ngo basenge abami b'abantu. Itegeko ryavuga ngo umuntu wese ategeka gusenga umwami w'abantu. Mbega wo kugira gusenga umuntu sa hari igisi gutegeka bidashoboka. Yesu adufashe. Bategekwa gusenga abami b'abantu, abakristo bakaza. Ico gihe abakristo barafashwe nabi. Ico gihe niyo batahura neza, babona ko abantu bafite ico barangije mu bwenge, ntibisuka mu bihimbano vy'umubiri, ntibambara nk'uko abandi bambara, bambara ibareraye. Tubona hano ishengero ryabaye mu bihe bigoye cane, baca bashiraho n'iganya impamvu kugira ngo abantu basize abiga y'umwami kugira mu gisagara bahashira ibishushanyo, mu gisagara cose bahashira ibishushanyo kugira ngo abantu babisenge. Ico gihe abakristo bo bashishikara guhimbaza umwami Yesu, bakaririmba indirimbo. Ico gihe bagira ibibazo cane, hasohoka itegeko ryo kubica umuntu wese atera gusenga umwami w'abantu. Baca bagira ingorane. Turabona abantu bakabije cane muri iryo hama n'abapfumu bakora ibigirwamana, bakora imana nshasha, bagaca bagomba kubona igihugu bazisenga bakazihurumbira. Iyo bazishize mu bindi bisagara bakagomba ko abantu baca baja kubaho ahantu bashinze izo mana. Ni ukuvuga ishengero rigira ibibazo binini cane. Ikindi tubona ishengero ryarahamwe iyo mu gihugu habuze umwimbu cyane mu ruzi zivere bakatiki gisagara c'i Roma. Iyo uwuzuye bagasezeranije bashobora bati imana zacu zababaye zashabwe kubera zabuze ibimazi, bagaca bafata abakristo bakabaruha, bakabaha ibikoko by'intambwe, bagaca bavuga ngo duhaye imana zacu ibimazi. Ubu bwari bworoshye. Imana idufashe. Ega hanzwe mu buryo bw'isa Pawulo. Shimira Imana kuko hari amategeko agira abakristo mu byaremwe. Amen. Cyane bari batatu muri paradiso. Yesu
Bwira mugenzi wawe umushinga agakiza kacu karatwegereye. Haleluya. Haleluya. Agakiza kacu karatwegereye. Twarakijijwe kugira ngo tugire icyo twite. Amen. Amen. Enda icyo twiteze. None tukigakora icyo twitwaraye. Oya umuntu akomeza ahoro umuntu atujya kugira ngo twita.
afisi n'ipfundo y'abadatsi ndetse madame babaye kuna hano polisi ndio kutwamaza ko umugabo yaramutiye umugabo yabwiye ati ukavuga tuta rero umugabo ni maso cyane baravuga ati ntabwo utamugore yubakiye ku mama umugabo ntahamubwira ngo duka hatavuga abantu babituka bamuseke none umuntu akwibwira ko Yesu akakubwira mutwara amen rero muri iki gihe aha rero twabwiye ubwiza uzozu ibyago byose birarindwa muri Yesu ubwiza bw'abarima ariho ubwiza bwacu turagere uko Yesu yaza agatuzanira ubwiza buruta ibibabaro buruta aya maruswa aya magoba erega n'ibyari birakewe ucunga Yesu kwica byumva ndetse n'abategeka nyamara tuvuga situkaho bategeka abategeka bakora abategeka bakora sa inyama nazimaze Jadi
baraka yake. Kila mmoja atatoa baraka yake. Yesu asifiwe. Amen. Amen. Umviriza ndakubari uzuri abantu batuzi n'abakorera Imana barubahishije ivyo yabaha Imana ikoherezagiye ibivugiza umushera wayo ubwo butumwa buguha kuramo wawe wose iceshera yari mu makini bijerere ntabwo bose yatugaye bakagenda cyangwa obere akarangiye kugira wewe niwe mpolisi w'Imana ukura kujya guhagarara nyamugenda ugiye kumvyo yako none bose akateka kanya kujije abagarira n'abantu y'abantu bahagaze karate hapo ishimire ngaho tuvugirize umyegeje mu gipfushi ugasira gushima wangu hari tuwako Hallelujah.
twakora byacuguruka abasayansi Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Nukumva bari nakababwire Yesu wacu agomba kutugotora. Atugotore pe akure kukizi. Tugere. Bigo nukumva wacu. Paulo anamtambulia yabwiye Abatesalonike agasizama kuyoberwa ibyo basinziriye sigomba ko kuyoberwa kuko umwami wacu azozananye n'abera twasomyana hantu Paulo y'Abatesalonike arababwira neza ariko bene afite basinziriye urupfu nimubone abana bafite inzira ko afite akazi by'akazuka kuba ariko twizera yuko ino basinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe ntabwo kugira abantu bose bapfuye bakora Imana ubu bari muri paradiso aho bita Pekoro baraza mu ijuru ryenyewe bote turabe rege Imana ivuga bari bose bahemuke bari baganiye bari muri paradiso iramugenze barashaka mu paradiso baraturindiriye barabwira kweza aho sekeza babwira abantu kuko iyo bari barabona mu tubona imvere mu tsakorema zibona mu tubona benda waje abantu cyane mu gihe cyo kukamenya yo kuragiwe cyane mu gihe cy'umugo wagiye kuvuga igihe Yesu azoza azotoka cyangwa bagabo nakorema nakorema ngo tugende mu bitaro umwami Imana azowazanana nawe ukunda utabahitana ugende maze ubwabo bucazimanuka bibivuga ngo ibwabo yose izotumbera ahapfira umubiri wayo nawe umuntu azabagoreje bakavuga ko urusengero ibwabo ntiziri nonese nkarucokura izomanuka itagurwa Yesu ashimwe. Amen. 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 Imchikira yamba mubiri. Mwana wa tumato kukumwani wa shazorangura ni adosana nifirega nakawa kumumarayika nizama imana madara wapire muri Yesu Kristo ache bazuka ebura wanyabona zavuye kuzimu nyabona zavuye kuzimu yekora kumwe tajitwira akarere kose zaziri abanza zozuka bose bavuga ebura kuzi arimo rero twabavamo yibuka noroha washi otuka inyuzo kwa pasi imani kwa habagati zuke bazuka wafire muri Kristo bachabazuka natwe tuje batura bomukari abo kutukore kipara diabete kipara ntuze kimwamire sijui habari uche tuku kuna mtu mmoja kutoka kwa mtu mmoja sio kuna mtu mmoja kutamani tutoke na I can't
Tutabadilika tufanane
Iwan bahasa lalu wakisnya aja pada pada macam ini yang macam jadi kamu kunyang jaya kunyang jaya kunyang jaya ni tuzo kunyang jaya kunyang jaya Você
Nimutana abantu biramugenda mu kigo kampani yo kujana abantu benshi kujana abantu cyobora ibintu bakira tukabwira yari nzere gato n'abantu bayina baba cyose abandi baje kurura abantu yabo ni abantu bashima sikoro baba kurura ngo kweye kampani hivi sasa leo tuko kwenye kampani Yesu na shetani wanafanya kampani tuko kwenye Satana kaya kampani Yesu bila kwenda kampani Yesu anataka mtu satana kama ajaye ndio kwa Yesu imani yangu amen tuzobwini ngoma isi yose Yohana ndiye yaona ibintu byatembagaye ku musozi atamuntu abiheruye muri abatukaishika mukiyaga n'itagishushanyo cyane cyane mukira biragitumita bicaga sanga bicaga kumika muri guturaza utungura imene cyane gishushanyo ngo ryawo yarimo n'ipurizo gushaka kubisa isigura ngo Yesu yazaza we kuganza reka kuganira Yesu Kristo uzoganza yose Yesu aje amahanga yose abantu bose ku isi bazokuza kuhindura Yesu. Amen. Amen. Tukazanye nawe turuka je aturuka tutumukaba Yesu asiye. Amen. Daga manda yacu tuzotwara nakika Linga Yehova ni gihugu gidenini ndake cyo cyo kicara ku ntebe na mtu usitira kama sio tuzokendo oya sio kicara kuna mtu usitira kwa mtama yake una mstari hapa escort sio baba force hapa kwa sina mtu kama akicho dia hakika kitu ndio watu wa mama Itamuzinga mabomba na sana ikiacha Yesu batotushisha mtu wa mahindi balichureko amasuka yo kuimba na uzo achishwa kwa bizota Yesu ndio Yesu achahuwa kuunga mtoto kama kama amani ndio kwa mzee kwa masaa kaya na kwa
usohoke mu marakweshe ejo umukozi w'Imana yutse bakundukize tera hari ijambo yavuze yutse umwe yahamwe furushese ziba bahamwe befino ndabona teramba baramuhanze baravuga baramuhanura dusabe inkomezi turengane inzara ziri zisanga tukibazo ikangure wabere inkomezi ikangure wabere tugomba tugusenge Imana yabwiye ngo yababwiye nti ucitse